La kudan dan gayang pape katabe kuda omene tongkonan kada. La kubatok suke bulawan pesiman kuda omene panito bisara rokok timban tingaya maladi mi angga mairi. Tabe rokok timban tingaya maladi inato sitarana kasukaran aluk na buang di matua. To silolawan lontara makaraengna datunda suruga. To tame kata akak tame kaboyok lurek kenusau. Undang bo batan-batan aluk masero pindan usaya tinggi sangka maba segulawan. Aluk di pentiongan ni sangka di penlalundun ni. Di pobia borong dao te kulit na padang. Di posulo parang dao te tetuk apa na nipu sanda kalua. Tuang pastor, prodiakon, pengantar si Solamintu Dewan Stasi, tuang pandita si Solamintu Sengayo Kalambana Majelis Gereja Pak Gantianana, tuang ustad alim ulama imam masjid pakapanna lako Tomina. Tabe Allah malabina. Tomang ka dipilay lang sa mayang punditon no buwa matasak. Langan uno ko itang kenalamba endek unisungi kuropak na dai-dai. To si to kon na tondok to si pasan pemo sitang na makna pangleo. To mak parenta Pak Gantianan na. Randuk dumi madona landa saya tamati tangan tondok. Talaku laku bilang-bilangan ni. Talaku kembak laku tagi-tagiran ni. Pasanan tingko di obatan di kali ini. Komesiman makaraeng rokok timban tingayo makaraeng na to dian nabara lantangan na tondok to di tanam pak palukulukuan to di pamatua induk to di pobano karurungan to di tumpu mata heran na to di kala apa pelawan na langan di pekutan na isangka endek di pak pele bisara kebenda ni ada na nenek lantangan tulan nangi sangka na todolo di potau bunga ilan lisu unak na pangaleo turun ambe nene Pak Gantianan tabe bambaria melabina tolangan dipatakin di Mataram to endek si selek matan buku tangme kata kak tangme kaboyo umpetayan ni babangan na negara kesatuan Republik Indonesia kedan ni tola palu tutombang Allah pausaka balatana dengan hormat kesatuan TNI Polri kumesiman makaraeng la kotobang ka dipilih langsa lamayan la tangana tahu kamban Buddha main pun dituloteken lamayan la tangana bulu apa langan unno koi esungan madatunna sesarean tahu kamban Buddha dengan hormat anggota DPR Pak Gantianan maka lima na laku kuat tabe bulawan tingayo pokokku siman rara sa dekanan kairinku lako kalando kawati angga sitang nasi lolok lako kasal lebarini bintu komi kupi kasabe sendiri komi kupi siman ni kai komi kupasan narinding. Oke Om, nomor 2, weh mantap. Minyala. Nomor 2 yang berkibar ini di Toraja Utara. Sementara nomor 2 yang berkibar. Ada juga nomor 1. Mantap. Lo pabano karurungan kamar tinanna lantai kula di Pemarasa. Ayo yuk. Ditakko dao rara dia ngini busarungo ditakko bu pare kombong melindomo sandalindona dikilanga rupa malabina anggaga yang dia runa inde padang tua balo tarapa dirindeli
indena inde daerah tumbuk pulau. Lu minta si biak talang dio te lubak badi salisangka tu mengka si sesean rusan. Dio te tarampaka di tande peran Nabi Sarah. Inde gayang dia ru inde tarapang di linde salarara malak bina. Angga taruh kebulangan nenek mangan nasangka lantai tangga tondok tunak turi yang na todo lentenan panikuan lantai makli pudi tarik ya. Pai mak kurungan timai gayang malak bit. MM News Terajanius. Mak lebongan. Inde rara malak bit. Na tundan to mamma te dao to mamma siam baralamba naru yang to matindo te dao to matindo si turu ulentong rampung pamanda bunturen nge nalan tema Allah to temo bintin umpa bintin tanah saririnna kama indunanna lante kulla to di pemarasan belan nainang manda unnalon niada na nenek petindoi bisaranna to dolo di potau bunga mano kapa derupanna tangombok pantarisanna ke mak misa-misai datu ke mak kurungan nikarain ke ku tiroi lako ke ku pata apai mata to di pamatua induk lantangana tondok to di pobano karurungan ilal lisun napang leon. Iya baranak kalando, iya lambak paunganan, baranakna paunganan lambak napa sareongan. Susi bangsia nenek nah tento turang todolona, tonto bang nasio soy nasi turanan ni. Hindi ko mo dia. Kami dito. Dibungka mi boleh babangan na inde baru datu tikilang ampang bulawan na inde garuga ampu lembang lamina itu raun nisung makaraeng laun nalen pak datu mi laminai si pamatua induk sang kapuran pangan la si pabano karurungan sang pelambaran bolu diomote alukna rampe matampu sang kaana kabo tuan kula. Kita angkat toto. Oke, bye. Kon tolimbong metu apo. Mapapelo, mapapangan. Marumbo ando dah.
Bawakin. Nah, dibantu papangang komite keorganisasi silante. Le. Dibantu le. Setuju kami mereka. Halo. Ini hampir nampak tentang. Oke. Iya. Beri kita si Bumi panganan dulu. Mibengkan itu gol-gol lagi kan dia. Pangar ke bosku. Lantas mandar lalu letak lantas anu pengantar tamu. Maaf deh. Seharusnya itu ulangan tuh masa turutang. Anu dah kau tuh koordinasi dah kau tuh. Apa? Masa tedek bari ini tujuh. Mana anu tuh, mana pemanasan. Dapat mi anu. Arahkan itu. Tuh arahkan. Oke. Ini bos kenapa tuh arahkan itu? Karena iya. Siapa kau ungkel ya? Anu, Darwin. Sama siapa? Saya kira sudah digelar itu hari. Belum deh? Tidak. Oh. Iya. Kasih tahu tuh ada nanti. Seharusnya kemarin itu dikasih tahu tuh. Atau tadi pagi waktu sudah. Iya. Oke baik. Sesaat lagi akan masuk rombongan Mapapangan pemirsa. Sudah sementara dalam perjalanan. Wah ini cilik-cilik ke Balusu pemirsa. Oh. Ganting-ganting cantik-cantik. Wih. Oh guys. Siapa namanya ini? Ele. Tabe Allah makaraing natu salat masih Siman allen pak datunna lolosukan daurena bangun lipu tabe gayang dia rukna pada toman tatallu poli seleng pisambu mi kalili pido tilangi mi allen pi pak datunni lobang luaran pisidi ipalempe sama pi inde to sang rapunalang inde to bisa dikombong inde to sitoron tampo batingna si pangoton Mariona luming kadikkan untan numbating tumengka tumete tampo Mario si taranak temay sorongan sepu siloloan bayanan pelambaran bulu lana ola meka ande lana ola meka indo roko timban tingayo makaraeng mi lau sorongo sang kapuran pangan laung bayanan sang pelambaran bulu tanda tasikinato ding minangan na kumula si pamatua induk ki idio kate kulla katong konan masih pabado karulungan ki idio kate kamaran tenan tabe etari may idio taruno si samburan de pala video rakka sita doang den no pak di pa paraya di po paraya ang nalangan may buah balo te may sorongan sepu ang nabing de di paraya te may bayanan pela para
Lumbu. Ang handa anak na nenek Dio watang di kaleta bintin sangka na porolo di tahu bunga Dio pendong kumatangkan. Ang naranda pasake na puwang di batua ang nabintin raapag tugu bombong malabi. Kukuha sampa na pangan sa panlembang na pilambahan mo. Ku sampa talulangan, ku sakan anta karaya, anta masak kamairi, madarinding masoranasa. Lauman na rin kakuan. Halo, bagaimana? Nomor berapa? Ah, jangan bilang-bilang itu dulu. Oh begitu? Iya, betul. Saya kira sudah bisa bocor-bocor sedikit. Jangan dulu. Iya. Sayang-sayang tuh. Oh bagaimana? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Halo, jumpa lagi di Halo, Tomohon. Selamat pagi. Nomor 3. Pagi yang luar biasa. Kembali di acara Matotongkon ini sesi Arab Solo almarhum Nenek Sisa bersama almarhum Nenek Uke. Ini rombongan kloter pertama masih sebentar dalam ruang tamu dan saat ini sebentar menikmati rokok. Kasih bukan cuma betul nih, Oh, woi keluar main. Wah belum sih. Wah, tabang betul dah na. Wah, madu lima roh. Iyo, terlalu cepat. Kata-kata dulu kat televisi tu mana kamai. Iya. Oke, makamai. Hati-hati makamai. Makamai. Pak Brian? Ya. Oke. Ini rombongan keluarga Mapa Pelo atau Mapa Pangan sudah meninggalkan lagi ruangan tamu pemirsa. Ini untuk rombongan kloter pertama sudah selesai prosesi Mapa Pangan. Oke, mantap. Ya. Anak kita tu. Ini nama mengaruh Martino. Apa? Matumbo mo? Ini nama mengaruh nama kanak-kanak nama teror. Ano, supaya mengerah toh? Apa tuh? Lentang, nagkatagoyang-goyang mengerah rin. Kami rokok suling kala ini kakak lebesi rokok isungan makaraing ini. To kumua mangkasya mo komisi pamatuwa indong sang kapuran pangaing dito sang araputan lang. Si Babano karurungan mo komisi sang pelambaran bolo ing dito sang kapuran ao. Mambaya Marlinus, terima kasih banyak bosku. Na kikuha katong ko nami masolana sang sundin mo lang ang lolok na daunan na. Sundin lako di ao. Piram-piram po, Ji. To mali si turun nato mo. To memboko siya para Iya. sundun dia te lupa bisa disangkaan dia te tarang pangeditan DP dan bisa. Kiku akatong ko nami masolana sang langan kiti mga matalo tang poga endek kirang de pala na umburang tang tiseno. Tabi ayan tagubay ulang mo suleng kararata tabo ka kaluden de isungan makaraeng ta ta pataro ka marindinan ta lakoduinan mang kani papatong ki masolana sang. Salam alako kinang gawai. Oke, baik. Yo sabar. Gimana sa patinay ba ini wallo si tarang kalimbuang ko pa dari ako kanto lantar taman yang magilo. Berdiri. Kalau datang pulang orang tuh berdiri. Ya, oke, baik. Oke, mantap. Halo Kanda. Oke. Halo. Hati-hati di jalan. Mama ke Mesirangki kopi. Iya. Bela kami. Terus semangat tuh katong konami. Makasih. Oke Om. Nomor berapa Om? Oh. Tayo naturin dito lah. Oh. Oke baik. Anu baru latihan tuh itu tadi. Iya.
Tapa ni bas tu antol ya? Malam kalangan tuang inangki. Oke ya, pela kami. Iya. Mitir siamo. Tiru siamo lalan. Do mo tu mamamu. Oke baik. Hati-hati. Aku pak semal Iya. Eh? Bisa jarinya kecil bembeng. Den. Pela ko yung mace, yo. Anala kada kiora na jantina sang mo. Iyo, malapo. Sampai selamanya. Oke, baik. Iya. Kalau sudah menenangkan. Oke, oh, mace. Itu tadi ranta dia bapak di kalender sepuluh dengan kedekatan di Sulanas. Hampir kele. Dia tepi solo. Iya. Taruh ya, naruh Yo. Anu, arahkan tu dah supaya anda tahu. Belum pilih gladi tahu boleh? Oh, belum pilih dari gladi. Oke. Kan apa ini? Saya tunjuk itu taruh mulai. Ya, oke baik. Gue jago. Terus ke atas sampai dipoto di atas nanti. Ya. Oke, kita menantikan rombongan kloter kedua, pemirsa. Sudah keluar dari ruang penerimaan tamu rombongan kloter pertama, yaitu rombongan keluarga, dan akan disusul rombongan berikutnya. Mungkin ini sudah Lalu kamu nanya ambil aku lantai rombongan tondok kok. Bila namang kamu mau rombongan tanya Pak Tondokan kok. Ya tanya buntu malikna. Solotan di Tika Borokna, Mulian Bayran di nanti dong. Ku patu tu lah ke batang di Kalemi. Iya. berani minta mah dulu, Om. Minta mah bahasa tangkis dulu. Aku orang rombongan rombongan. Iya, mangka banyak. Nekan tur di desa. Oh. Ah, dia punya daftar rombongan juga. May butang naman itanga ni ka moto-moto ko kumumapay na ta na base sa protocol to sa tanina sa bata pa to daftar na hindi pa na rombongan pa makita ma. Iya. Tumaluangan lasang siya tuba-tuba ating ini. Basta ba mikan no piringnya. Yo. Saya perlu Saya dako pi, Itu ya? rombongan kedua pi dako sekalian nabasa sabara daftar mo. Oh. Dako pi. Yung nalapor mo ito. Dako pi man yung basa kyan. Iyo. Rombongan kedua pi. Oh, berarti rombongan gede itu lah. Yo. Ano patong do kar dite dan dapar yan. Jadi dako pi rombongan kedua may imbasa na sa sangan yo. Ni pagkalo mi dako ko man kamatama to. Mintu tu tentang ke apa to? Lawan sa tu daftar na. Mapendon na pi. Iyo na dako pi. Ada rombongan este. Yo. Karena di perang dipekan tu baru patong do kan kenanu mabuk ka babar itu. Sampai turun domina. Oke. Rombongan kedua pi. Yo. Rombongan kedua pi dako imbasa na sa ilo itu to. Oke, baik. Oke. Mantap nih dusun. Ya, mantap. Kur semangat. Mana mabung kaya pula ini akannya tak apa dulu. Ah, berarti bisa ya na double tama da ko dito tu lagi basan na huli. Na ke male? Ini murah. Yung tayo mo sa bayo mo lang tami timital na. Iya, marami. Kami dari patun do kan tadi dah keluar dah. Ah, kini Rumah betul itu. narangi da ko di basa. Ah, na ke male? Tidak apa-apa. Oke. Jalan saja. Oke, minta maaf lambat. Ini lambat siapa apa dari pos. Lambat siapa apa dari pos pemirsa. Ano ba naman pa kilo may resep dokter mo dong. Anu to dah sama. Yo buru-buru pasar na. Jangan terlalu. Iya, peni po Alex daw. Iya. Si Maruru nang pamatan na. Dokter teme anu, dokter teme matulis selalu pemirsa. Jadi anu, resep dokter na bingki. Oh, bisa kita mau nina tu daftar na belum itu pa mina. TP pa lele. Kuna tolio mirta makin narang di basa. Jakarta, Belatabang, Pinamuan. Mitoli mitulis. Jakarta, Belotabang, Penamuan, Sabang, Polotondok, Timika, Balusu, Babo, Balusu, Penamuan, Kendari, Sabang, Rano, Kalo, Tondok, Timika. Mangko mo. Tapi Pak, anu ta Pak? Mani ke Babol eh? Babo, Jome, ano, Papua. Babol. Iya, Papua to. Babo atau Bintuni kasama. Oh, pintu ni lah.
Lumayan dulu. Bagaimana Pak Dusun? Aman. Aman, oke. Jadi terus sorot taruhan apa? Tara bosku. Karena itu makan Iya. Kita nu malah pusing aku menjadi siapa tahu dia pemerintah buka cabang tuh. Iya. Masyarakat lah. Iya. Ya. jadi panutan tuh kumatir kepala dusun dan yang ganteng. Iya, Inang Ganteng. Inang Ganteng ya. Lokasi kutip Pak Seki mau samling berapa? Berapa nginten? Bagaimana Indo? Kata tamu Jona. Mampir. Hele. Oke baik. Oh nih Pandu, bagaimana perdagangan bosku? Beres. Aman deh. Sambil kita menantikan rombongan kloter kedua, pemirsa, dan saat ini sudah sebentar persiapan pengurusan daftar di sana di ruang protokol dan pintu masuk. Kita jalan-jalan dulu ke atas ini. Berpikir dulu keluarga dari. Oke. Selamat pagi Pak Guru. Wah, Bagaimana kabar ini Pak Guru? baiklah. Oh, ini Om dari Mamasa pemirsa. Yang punya Mamasa sebagian. Weh, mantap. Oh. Bagaimana Mbak? Masih mana meter itu kan saya Pokoknya. Mang kamu kuku apa anak Pokoknya saya jaga pintu gerbang. Oke, mantap. Wih. Karena kalau tidak saya yang betul. kena sasaran. Weh, harus dijaga kita. Apa boleh buat? Oke, baik. Bagaimana Bosku? Bagaimana anak buahmu? Lah, teman-teman anak kata rokok babangan na India lupa pada sini sangka. Rada na mesiman rokok ampang bulan na India tarampak aditan DP dan Dabisara. Belan na la sison na tulang mante may raramakambang la Oke. sisolong taon norong Mantap. te may bukutan sa piaderan. Oke, Om. Weh. O pamanda kung turingi nakatungkunan Mantap, na komandan. laong pamintinta na salirin na kamaindunan na. Kukuyo tabi mi patana rampa patalingaduan mi palinan maya-maya suling bulawan mi. Kulang anu sabu sa karara mi endek ungkam yo santun pagantian bulawan mi. Ini rombongan kloter kedua. Ya betul. Rombongan na keluarga ni Bimba Rano Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na ni Tamin Rano Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na ni Santi To Kadinge Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na Neita Polo Tondok Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na Freddy Sambal Lima Malerara Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na Inko Yung may mamasa Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na Edela Toyasa Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na Tian Komba Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na Tante Elis Domisepon Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na Silpa Kalo Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na Fatma Sambali Beberada Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na Mamakirin Bori Ram pemarin delantero tutun Mawai mata rombongan na Bati Almarhuma Nep
do may pasake rampo mare nilante dong tutun maway mata rombongan na pabayani Jomay Jakarta rampo may patu rombongan na pabayuni Jomay Jakarta rampo may patumari lako neungke rombongan na Nelora Penamuan rampo maway mata rombongan na Injo Vincent Belo Tabang rampo maway mata rombongan na Pongleksi Penamuan rampo maway mata rombongan na Pikar Sabang rampo maway mata rombongan na Neingko Polo Tondok rampo maway mata rombongan na Papa Deli Batu Neola Jomay Timika rampo men patumali lakone Neungke rombongan na Neyandri Balusu rampo maway mata rombongan na Papa Yandri Babo rampo maway mata rombongan na Papa El Batu Yuli Balusu rampo men patumali lakone Neungke rombongan na Nedabaris Penamuan rampo maway mata rombongan na keluarga de Eropa Penamuan rampo maway mata rombongan na Mama Juni Kendari rampo maway mata rombongan na Nelena Rano rampo maway mata rombongan na Nenopi Kalo rampo maway mata rombongan na keluarga Nema Soko Tanete rampo maway mata rombongan na rombongan na Pong Marpel Penamuan rampo maway mata rombongan na Nepati Solo rampo men patumari lakone Ungke rombongan na ne Aaron Batu Mama Ardi Jomay Solo rampo men patumari lakone Ungke rombongan na ne Charlie Lome Kodim rampo men patumari lakone Ungke rombongan na ne Reni Kalo rampo men patumali lakone Ungke rombongan na ne Excel Tanete rampo men patumali lako Pong Kamaya rombongan na ne Excel Tanete rampo men patumali lako Papa William rombongan na Pong Ngarung Lome Sangala rampo men patumali lako Papa Kamaya rombongan na ne Anna Doyasa rampo mare dengan tedong tutun maway mata rombongan na Pomelti di Makassar 4 kamaya Makassar Pomelti 4 kamaya Bapendur na rombongan na Bati Inayu di Merante itu keluar kan Inayu maway mata ka rombongan na Papong Melki Jomay Makassar rampo men patumali lako Papa Kamaya rombongan na Batine Ayu Rante rampo maway mata iya na sang motor tu saluran salubu kutulah tama dong bay Tadi sih yang baik. negara kamusan kenderan gunung kamusan cengkaran latihan tentamate lubak badi salisangka Yo si to do
Iya, kamu tomang ka dipilay lang sa amay kondisyon na ako kapasok pinagpapare-pare mati ipasusan tulo kung surat na kumilarakan surat ka na kaburok na pinagbubutan si Tiaderan rin dinantino Julian Bay kusurong na kumatan di tanin napatuto. Oke, apa kita? Istirahat kami. Tama terang banget le. Tama le. Biar untuk Nina nala le. Yang tu ni nak semua Oh, tangke suruh namara. Dari bahasa Mira. Darah pasai. Darah bertugas tu. Weh, kira-kira kan ketuk kepala. Pindah kepala. Pindah. Sang kiri minta tu. Nanti betul kerja sini nana. Sang kiri. Hampir nasi ke malulu pentanakan. Oke. Malulu Hati-hati, Om. pentanakan mudah aku ke. Jangan sampai berterus kerja selama bahasa. Oh itu. Nampirin dia tu pira. Ama. Rem palomay ti kapala. Ah, malirem pun boleh karcis nila. Aduh kena. Betul karcis itu tu ano ni na. Well, kaya tu kartisman kung dibasa sa kanina. Stormy na kung nakalantay. Iya, kamu tumatuang ko tumatan kian suruh la rende nanti dong la bulian bayi pada bemi kapala tu kertis mina tekken nilan. Tuh makan nama dibasa. Terong suruh itu lah. Ya tu tak ada siapa na dibasa kuda kau betul ni tamu perombongan itu namanya di petu tu jadi buntu kali. Aku yang ni pertama Dari bang tu. Ada bang, tu na repot juga. Repot. Bahasa bang kita. Bahasa bang. Iyo pada dia kami kata mati dong saya tama abay ni pa duluan ni gumay tu baik ki sa tidongki. Oh ya, tentu baik. Dia mereka kerja sini tu benda Andre. Bahasa nasam. Siapa? Terong. Terong modal. Kasaban tu terong. Ya, pero may katabi na lako kupatarong na onorang lako kita mintu suranasang na di basa mo te tangke sulu.
Tap tirong na lang. Nah, melikon dulu na ta kabang tirong lan. Pasok ba Balik kita? sa bahay ka pang le. Yo. Tap tirong lang. Oke. Marepo merilari Tirong kampay. na ni Santi napaoy matan. Tirong na ni Santi do kadinge napaoy matan. Tidong na ni Peredi Malerara napaoy matan. Tidong na ni Peredi Malerara napaoy matan. Tidong na Inko mamasa napaoy matan. Tidong na Inko mamasa napaoy matan. Tidong na Netian Komba napaoy matan. Tidong na Netian Komba napaoy matan. Tidong na Neita Pulotondo napaoy matan. Tidong na Neita Pulotondo napaoy matan. Tidong na ni Anna Toyasa napaoy matan. Tidong na ni Anna Toyasa napaoy matan. Tidong na bati almarhum Nebiring Pasake napaoy matan. Tidong na bati almarhum Nebiring Pasake napaoy matan. Alayim itu. Alayim kita tu dari. Namita Tidong na nepat maberada napaoy matan. Tidong na nepat maberada napaoy matan. Tidong na ne Taminrano napaoy matan. Tidong na ne Taminrano napaoy matan. Tidong na Tante Elis Sepon napaoy matan. Tidong na Tante Elis Sepon napaoy matan. Tidong na ne Silpakalo napaoy matan. Tidong na ne Silpakalo napaoy matan. Susi bangsa te kartisme te kulay basa bango sa bayan to may nalan na sa upang ko. Oke baik. Bain na neingko pulotondok na paoy matan. Bain na neingko pulotondok na paoy matan. Bain na ne Charlie Kodim umpatu nene uke. Bain na ne Charlie Kodim umpatu nene uke. Banna ne Reni kalau rekate pakuli yung te banna ne Reni kalau empatu ne unke banna ne Reni kalau empatu ne unke banna ne Excel tanete empatu pung kamaya banna ne Excel tanete empatu pung kamaya. Banna Nene Ardi Batu Mama Ardi sorry salah Banna ne Aron Batu Mama Ardi Solo Umpatu ne Uke Banna Nene Aron Batu Mama Ardi Solo Umpatu Nene Uke Banna ne Pati Solo Umpatu Nene Uke Banna ne Pati Solo Umpatu ne Uke Banna keluarga ne Masongko
batu ne asri tanete na pawimatan. Bain na keluarga ne Masangko batu ne asri tanete na pawimatan. Wah, udah lupa. Masih tebal guys. Bisa dingin tuh pemirsa. Benna ne nopi kalo na pawimatan. Benna ne nopi kalo na pawimatan. Benna ne Lena Rano na pawimatan. Benna ne Lena Rano na pawimatan. Benna memaju ni Kendari na pawimatan. Benna memaju ni Kendari na pawimatan. Oh iya. Pagi-pagi. Bagi dong. Benna Papayuni Jakarta Upatu Neuke. Benna Papayuni Jakarta Upatu Neuke. Benna di Damaris Penemuan na pawimatan. Benna di Damaris Penemuan na pawimatan. Benna ni Lora Penemuan na pawimatan. Benna ni Lora Penemuan na pawimatan. Benna Indo Pinsen Belatabang na pawimatan. Benna Indo Pinsen Belatabang na pawimatan. Pangleksi Penemuan na pawimatan. Benna Pangleksi Penemuan na pawimatan. Benna Pengarung Sangala Upatu Papakamaya. Benna Pengarung Sangala Upatu Papakamaya. Benna Pengpikar Satbang na pawimatan. Benna Pengpikar Satbang na pawimatan. Benna na Excel Tanete Upatu Papawilian. Benna na Excel Tanete Upatu Papawilian. Benna Pamel Pimakasar Upatu Pangkamaya. Benna Pamel Pimakasar Upatu Pangkamaya. Benna keluarga ni Ayu Penemuan na pawimatan. Benna keluarga ni Ayu Penemuan na pawimatan. Ya onde pati karcis dong bisa. So bisa. Samne mo. Iro tok dulu. Nala turu sa jo. Dedong na nedela Toyasa na pawimatan. Dedong na nedela Toyasa na pawimatan. Ya persenga pada mo to. Ipa kami panitia masalah kita sama sang putra nate amaran mata. Bagaimana Pernopi? Ada ketuk? Ada di sana. Iya, dari anak kita sama nasang. Dalam nomor itu apa tadi oleh nasang ini atau na di sa butuinan. Ku tole ku pamasyang bu utama taling aduan tak ku buang. Iya teh lantang nomor bisa na nomor 2. Nomor berapa? 2 kende. Yan alako na pamanto. Oke. Weh. Nomor 3 tama parenta, nomor 4 puang asal 2. Jago. Nomor 5 tomatu atondok. Nomor 6 tondoko batu toyasa. Nomor 7 saya laku nomor 10 misa Dusun Tanete. Nomor 12 Dusun Tanete.
Nomor 93 keluarga Mento kasiluran Jona ni semua ni. Nomor 94 Mento kasiluran Jona Sereneko ni sesabay ni. Wadi. Nomor 95 keluarga Jogi Masa. Wadi. Nomor 96 Kata-kata dulu. Susan Sola Sekolah. Nomor 97 Lia Makale Mendedek. Nomor 10 Karua Sapang Pak Danito nama Tuanki yang melu. Nomor 10 Kasera Toma Tuanki Daya Mekira. Nomor 20 Toma Tuanki Lo Melempong. Nomor 20 Misa Toma Tuanki Jome Solo Solo Talimping. Bagaimana Hadi? Nomor 22 Toma Tuanki Sampai Mikawasik. Nomor 20 Talo Tebal Toma sepunya Tuanki ini. Lo Medengin. Tebal sepunya bang. Nomor 20 Napa Banyak dia bawa lari kemarin. Nomor 25 Sola 20 Nanan Papa William. Oke. Nomor 20 Kasera Dusun Penambuan. Salah ke nomor 30. Nomor 30 Misa salah ke 32 Dusun Manlerara. Nomor 30 Talu Nama rampa, Karat Dek? Taruna. Nomor 30 Napa Ini apa kami rampa dah? Penantar Ini apa kami Batu rampa? Pastor. Oke. Nomor 35 salah ke 37 Kakakku Tetangga dari Makassar sudah tiba kak pemirsa. daripada Sierra kota-kota Lingirat ke Solana Satu tanpa ada terima itu tetap rumah ke Solana Satu. Bertawag sito. Almarhum apa almarhum dikata musim bersatu ya doda. Laku balik bombang orang dan dipudukku laku pasule matawai neng kodara di laku. Bersatu to. Lama lagi rokok babangan naik dia lupa bani susah disangka Allah tinggal nama. Lana naik deme angga gayang dia ru nampak bana lembang rara malabi na pintu tuan lipu sanda kalua. Turingi na katong kolan na. Kukuha tabi mi patanan rampak mo talingan wami bilang nalalangan laku sabu sa malabi mi. Ende kelaku po di iring bulan paggantian Makaraeng. Iya betul. Rombongan na pumarasan. Mika. Rombongan Padumani laku Papa William. Rombongan na Papa Rika. Lomelan Tebao. Rombongan Padumani laku Papa William. Rombongan na Pangayuda. Pangli Selatan. Rombongan Padumani laku Papa William. Rombongan na Papa Cindy. Pangli, Rampamen Padumani laku Nene Ungke. Rombongan Nene Unding Karua, Rampamen Padumani laku Nene Ungke. Rombongan na keluarga Dr. Andus Isa Titidaka Talang Sura Makale. Rampamen Padumani laku Albert Ansawadu Bapak Kamaya. Rombongan na keluarga Dr. Victor Titidaka Jawa Jakarta. Rombongan na keluarga pimpinan binti kakak sarjana hukum Jomai Makassar. Rombongan na keluarga Peri binti kakak SE MPD Talang Surah Makale. Rombongan na keluarga Dr. Anda Ferni binti kakak Jomai Jakarta. Rombongan na keluarga Dr. Ganti binti kakak Jakarta. Rombongan na Vera binti kakak SE Jomai Jakarta. Rombongan na keluarga Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andus Ferdianto binti kakak Jomai Jakarta. Rombongan na keluarga Insinyur Pian binti kakak Jomai Balikpapan. Rampona sa metan damali tutun metan nakaboro lako Albert Amsa Batu Bapak Kamaya. Iya sang betul, tu saluran saluku kulakan begitu. Mana rampa tetangga? Rombongan na panekirin. Iya. Timika. Pasar Ilangan. Iya. Na Pasar rombongan na Ilangan ya. netos. Timika. Rampa may padumali lako Papa William.
berkaitan. Pues, kandi ko lang na ba kali? Apa tante? Tara. Oh Tara. Kasir. Deta, dede, perhatikan mungkin ada jangan sampai tutupnya. Oh pero kung may kaluar ruang tamu. Yan eh. Pero kung may ruang tamu dapat. Pero dede. Sampai kanya masuk kopi. Minum kopi makan kue. Dan pato tambahan rombongan yang untuk rombongan na keluarga na Ebrian. Pangali Rampo Mempadumali laku Bapak William. Rombongan na Bapak Kinawa Lobe Magale. Rampo Mempadumali laku Bapak Kamaya. Na rombongan na Oma Kinawa Lobe Magale. Rampo Metandamali itu untuk Metanda Kaboro laku Bapak Kamaya. Rombongan na Sintalubong Jawa Makassar. Rombongan na Vias Mini Bitikaka Magale. Rombongan na Pongodepa Kapal Lembah Pengkarong Manuk Dome Pengkarong Manuk. Rombongan na Bapak Grace Magale. Rombongan na Ite Batu Mama Sisil Telung Lipu. Rombongan na Nepaska Batu Mama Axel Telung Lipu. Rampunasa Metandamali itu Termitanda Kaboro lako Bapak Kamaya. Yo ya nasa mo to rombongan latang mo jong bay. Kita dengar ke bawah kan misalkan akan masuk lagi rombongan kloter kedua ini. Dia mereka? Dia mau apa? Karena di Petaman rata-rata untuk yang penting apa nih? Hindi mangikon ba? Mangura kali na. Rombongan apa Nenek Cio Lowi Telung Lipu. Rampo Mempadumali lako Bapak Kamaya. Iya, betul apa kamu itu teman-temanku, teman-temanku sahabat dari Sangarala ini minta mau main.
Ben nata sa paling ben ko sa ato. Ben dato Ako pwede ba sa kapatid dong? Hindi mo yan tapi mas. iya kalau misa dempa misa para di mararang sabor ano. Terong na santo pa. Dempa de misa. Dempa de misa. Osto. Oh yo, yung sapa sapa. Kumakalam tala. Hah? Udah lu dibahas ya? Oh, kurang tahu tahu mungkin. Daftar na rin yung pero kilambang na. Si Sonda Bulawan, si Solon Morara, si Sonda si Sulon mo tamate luwa bakaluwa si Solon Ton Moro tamate pangaluan pare. Tolong oi senga oi dolok koi lain oi tolong oi gayang dia ro dolok koi dara malabi. Keku tiro ilako tung kaku pata apai mata. To tanga dio la bokok na tanga di lombang tingayon atau di kasiri datu mata bubun atau di katumpak ampu lembang tondon turunan. Na tundan to mamma ate dao. To male situlu lentong naru yang to matindo te dao. Tomatindo siang marah lamba. Na tundan momongan galang naru yang sarroto giung. Na tundan bating na to malu. Lindo misan dalindona ombo rupa makaraengna. Tak dong kaisanan na padang di na to Raja Utara padang di pamaririn na talo. Tolau rante menduru ko tolau rante boto tolau tondok na patah sigdayan na langkan barani tiumba padang di rante pau. Lindo sibar rubarana taruh bulan na padang apa babangan na. Tolau karaeng na padang di pangali selatan ne. Taruh ke bulan na ura padang taun lepong pindan padang di pangali tawal loai na taun tina tuan le samaran na padang ngapa babangan na to kulak di pelendu ton na pangala teman kali tolau daenan nanai merasa dedong patana langi ton na ditulak mata buntun na bone ton na dilangda ton don tane tena sendana boga. Lindo sandalindona ombo rupa makaraena taruh kepulauan na kalindo bulanan lolosukan daurena kabarian Allah tolau padangan di borongan ni daenan di tandungan ni
Tolau tallu lembangna tiumba besekakanna tellu lembangna padang di maakale tondokna amba bunga dayanna bulu matua to di posul legayangna takia basi solon tarapangna tandugo tata laku lambi padang di karua to dao tondoko nale pongo pindan pongo tompok daeran nalili mata kali to di poda tumuane lindo duka sandalindona ombo rupa malabina inde gayang dieru tarapang di mata pindan mangkana pilay lang sa tau kamban muda tawang logaina main pun naturo tekken bulo mapapa atau kula di pelendo ulangan undo koi itang kena lamba endek unni sungi kurapakna dai-dai todi kasiri da tulang tangan atondo todi katumpak ampunem na pangleon tiumba gayang dia runa dol lopi bulawanna karaengna pengkaruan manuk todao padang di borong-borongan ni todai dainan di tandung-tandungan ni todao tallu kalona to dibagi baneran daun to ditage-tageran ni kayu tangdi pelolokki laku lambi padang titanan tallu dainan samba batu lalikan taun nola tampo malolo taun tete randanan manda atang kilok-kilok tallu lipu siking kayo todio tondok na pangarungan dainan nek bulu tedong sungan na taruh kallo katonan tang tiben don narura tondok balo to tondok kami dainan kalibuk batu laparan tondok malong pemasapi mailalan bayi tora pai nanai pasak na lepongan bulan tu nang tambuan na tanah matarik kallo nanai datu ma pasa karae ma tambuan laku lambi taruh ke bulan nah lepongan bulan untor uran to dio tondoko mari ditakna tidak masak karanganna padang untambu kebulawan tasak umpari batang nane tangkarauan to dio padang di Timika to dio padang di Papua nenek di Timbaburana di siok menggulilingna di timba tontong pono di siok nenek lempar sandalindona ombo rupa makaraeng taun teroi pali sumbukna Nusantara to dio padang marilin natallo Indonesia to dio padang di Betawi to dio padang di Jakarta ombo baturu pandati kilang pantarisanna to dio padang di Mangkasa to dio tondok sang masenene tasang kalapanda todoro di potau bunga turi yang natallu bocoe se di Cepagalang apa pada to dio tondok nanai bendan londong kila na padang di goa to nanang to di gente ayam jantan dari timur Sultan Hasanuddin tungkasanganna tonna palu tombang mata mabusa tonna paosak balatana songko palo-palo laku lambi padang di Borneo laku dete padang di Balikpapan to dio padang di Kalimantan Makamban nanai taruh bulan nah lepongan bulan manimpa nanai lolosukan daurena tanah matarik kallo male mak lembakalando tu muntun makaran dan kalua anna sitangu eanan sanda Makamban nasi dupa barang apa sanda umbakna anna sule mak ponno sepukna anna balik mak lempang kalilingna kodan dan gayang mo kumi lako pesulunan maka ko tamben balateno mo kumi lako tondok tadol lo atani kusaladan dan kemanimpa pigulenda pasalauma inde nak mangapu kumbak manguri tanda dinaran pia pada dinku berikti pagaragangku bola papentarukanku bola bina manimpa tangku karatuna apalah tuara nak laku batang di kalemi lama pali dan nak laku tondon to batang itu kumua kamu taruh ke nama narang turi yang pandai
te palio to manarang ko mi mak pasi patutana to malute mak pasi duduk atona. Halo. Ya pemirampong. Apa? Halo, kalau perlu siapa kau membe? Iya mana? Ini dokter sudah su. Oh, pasien apa ke? Ayo, operasi muka. Maaf aku nasi sulit. Kamu kemana? Operasi kalau sakit. Walau berat duka menghimpit, namun segenap rumpun keluarga hadir seia sekata senada seirama, berpayungkan lembaran-lembaran sirih irisan-irisan pinang serta putihnya kapur. Hadir menggapai bapak ibu, anda tolan dan kerabat di pelataran duka ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam. Hadir membawa lembaran-lembaran sirih dan irisan-irisan pinang, warisan leluhur santun masyarakat Toraja, masyarakat adat Toraja, yang karena adatnya maka dikenal, karena budayanya maka diimpikan ke negeri jauh, dikenang ke rumbai langit. Moy an nasi turun tampo bating nasi pango aton Mariona. Inde to sangat raputan lang, inde to bisa dikumbung, inde to sangat limbu kaluku. Apa rampo dio timbang tingayo makaraemi. Tasigi diom Allah manatummi. Si tararang temay sorongan sepo, siloloan temay bayanan pelambaran bolu. Tanda tasing inato di minangan na kumuha tontong kila si pamatua induk diyo ate. Balaran nampak na to maapon di bolong. Radan kila si mabalo karurungan diyo ate lantayan tuyong na to maadilang te di rami. Kikuha tabi pun iseneng pisambu mi kalili pilot ilangi mi online pipak datu-datun mi. Lok-lokangan PCD ipalempe sama pihak kanti. Naulay meka indo, naulay meka ambet. Kasih para tua indo isang kapuran pangan. Kasih pabalu karurungan sampean barang dulu. Ada tuh bangun terakhir kalinya. Harus hati. Memang sudah kita tahu bahwa di sini tidak ada ini. Salah memang. Harus itu ada bendera merah putih di pinggir jalan. Tidak masuk, jadi ada ini. Tanda tuh. Iya, banyak orang melewati di sini. Pagi.
Oke, Mace. Ada kau gula-gula, Mace. Oke. Nanti, Pi. Weh, minta kamu uang sama Om Lona. Baru pi kau beli es krim nanti. Es krim dari Glendor. Tidak, main-main saja itu Om Lona. Mana kau Om? Oh, Oke, mantap. Ya Mace. Warna gula-gula ada kau ke siapa lagi Mace? Iya. Adik-adik cantik harus punya gula-gula. Kalau minta kumiwang sama Ibu Lona pemirsa. Halo Tuhan. Ya, maju kami nanti di situ ruang kok. Ini kelompok keluarga Mapapangan pemirsa sudah meninggalkan ruang penerimaan tamu. Saja. Ya. Iya, Dika. Betul Oh, na Mace. sama kilo makan le. Selamat pagi Mace. Biar tutup miges Om. Kopi. Kopi mantap. Kopi dulu aja. Oke. Oh, Inderio. Oke mantap. Om. Weh. Gas terus ini Om. salam untuk perantau. Apa ya? Salam untuk perantau. Salam untuk berantau. Iya. Oke Om. Salam kembali. Ya. Salam nomor 1. Salam nomor 1. Oke Jo, ya. Oke Rino. Oke, baik. Jago. Tarik pelinduran kempira tuh. Tiro-tiro ila ko tung dapat apa mata mak misa baine ballo baine lembon belu kena. Anak pare nangka aturi yang pas sasaran tuyu. De kasusuk ke ulunna. Kasusukna tungga dedong rundun nasar dasaratu. Mana rang untang dai balaran nampak na toma apote di bolong. Membaya, Pande Pak umpe Liris. mantaru Membaya, parantean oke. tuyun na toma bilang Terima tedi kasih rangke. banyak Om. Rampositan Salam wena kembali tuku dari nakadang silolong sakena Bang pokotalo Lipu. potanete. Semoga Wai lolong nao langi kalau sehat lempan semua. di Batar. Om bersama keluarga. Lah disorong lako batangan di Kalemi. Lah di bayanan lako tondon to batangmi. Lah di Bobedan pito woyo di potamba Om. to mawa arang. Den naupa anna di popamun tutang titik dio batangan di Kaleta di pobayak tang dilasik dio tondon to batangan ta. Marasan tebe Rara Kampan angga bubudangan si Biaderang si Tambo bulan apa dengan dia kami simpolong manik si duk palung panapak padarangan ku tonton mereka tabi ala kotoran ini ambil dengan telepongan tonton kembali mati medoman kan dipilih ilang saklau popen lolok kita medan seruk na salurara salubuku kumua buntu mali isolot tadi tiga borok na timena Rara Kampan busorong ala kobatangan di kanemi ni pasung kami nang alululung na ang natangapi sa burong. Ya, pero katakan hari sabau tentang kesuruh nak kamu ampuan nak tomat jadi berpatuma berani kau membantu surah kami. Oke. Siap. Minta terang nampak kinawa makale empatu pak kamaya
Tedongna papakinawa makale umpatu papakimaya. Jadi ini hanya pembacaan karcis saja pemirsa. Kerbau sudah tidak masuk lagi di halaman. Jadi Minna baite didengar saja. Benna Pangayuda Pangli Selatan umpatu Pong William. Benna Pangayuda Pangli Selatan umpatu Pong William. Minna baite Benna Pengarasan Timika umpatu Pong William. Benna Pengarasan Timika umpatu Pong William. Minna baite Benna Paparika Rantepao umpatu Pong William. Benna Paparika Rantepao umpatu Pong William. Benna Oma Kinawa Makale umpatu Papakamaya. Benna Oma Kinawa Mamakale umpatu Papakamaya. Benna Papa Kinawa Makale umpatu Papa Kanaya. Benna Papa Kinawa Makale umpatu Papa Kinaya. Salah Benna Nenek Cio Tanulipu umpatu Pongkamaya. Benna Nenek Cio Tanulitu umpatu Pongkamaya. Benna Penggoris Tondok Mapawematan. Benna Penggoris Tondok Mapawematan. Benna keluarga Nerupa Penemuan Mapawematan. Benna keluarga Nerupa Penemuan Mapawematan. Benna Papayan Ribago Mapawematan. Benna Papayan Ribago Mapawematan. Benna Papayan Batu Yuli Balusu Nabawan Neuke. Benna Papayan Batu Yuli Balusu Umpatu Neuke. Benna Dayandri Balusu Napawematan. Benna Dayandri Balusu Napawematan. Benna Neola Batu Papa Adeli Timika Batu Neuke. Benna Neola Batu Papa Adeli Timika Batu Neuke. Kan diheran saya, tiba-tiba dia bilang mau. Benna keluarga almarhum Ishak Binti Caca Tanah Sura Nabawan Papakamaya. Benna keluarga almarhum Ishak Binti Caca Tanah Sura Umpatu Pakamaya. Kaca. Yang duka tanda mali berupa pelola di Desa Bianduka. Tanda malina Sinta Dudung Umpatu. Tanda malina Sinta Dudung Makassar Umpatu Pakamaya. Tanda malina Pias Midi Bitti Kaka Makale Umpatu Pakamaya. Tanda malina Pong Depa Pekar Manuk Umpatu Pongkamaya.
Tanda Malina, Papa Agres Makale, Umpatu, Pungkamaya. Tanda Malina Ite, Batu Mama Sisil, Talulipu, Umpatu, Pungkamaya. Tanda Malina, Ne Pascal, Alex Talulipu, Umpatu, Pungkamaya. Madam Tok, berusaha. Kelas mangiluto pasaray. Pa chama des. Mapay. Sanele bang kelas. Matumbay. Kuno to bay na nabangkan. Okay. Buka punggaw ang pelaku kelas benin. Siap. Iya. Dari mana nih? Yo ini pemirsa. Benda Papa Osel Palopo, Pati Papa William. Benda Papa Osel Palopo. Boleh lihat keras juga loh tante. Jelas. Jelas untuk kan? Berlama yang betul. Untuk aku saja misalnya lang. Berkebelak kan? Bawaan yang muda-muda. Halo guys. Halo. Mau minta gelas satu, mau minum ballo-ballo guys. Berkebelak putih. Ini yang mau bantu. FM besar kan dulu. Maliki milayan tegis eh. Maliki milayan solo indo. Tapi yar kada timinda ka. Mana mo to salamat to lalin dan. Oke. Kita mau pemanasan dulu ya, Suji pemanasan. muto kita ini tapi mirsa kita kalian mau mali milayan. Sama tangga jangan protes. Balik kita dulu. Bagaimana Kanda? Mantap. Selalu aman dan mantap. Selalu Kanda aku ini pemirsa. Oke, Mai. Sedikit lagi. Dekat rumah tadi. Mau satu rombongan. Bagaimana Komandan? Aman. Ya. Oke. Marasan si tamu burana padang si dumpalum-palum pada dunan. Ku balik bombang api teran dan diburukku belang na aku bati kemaling unisung itong kunan kada taruh utoliaga untuk roy pandong paulilian. Na saladan dan merang dan diburukku. Temay gayang diarro salar amadi na tiung bapa dengan dibori. Aduh. Toy lang tondok na to di po da tumuane. Dairan na lo tongotara. Rampo siyang barang batu tun si baru barang ati may. Pada to di garaga masuli pada to di kombong madarang buto pada mak di kan na tondok ko ampu lembang na pangaleon. Iyo tabi bagi tumaling na taruh ko liya ka na lapo kamo mitro lagi dia tanpa. Halo Komandan. Komandan dari Mamasa ini pemirsa yang punya Mamasa sebagian. Ini Komandan Tondok. Abang Salmon dari Kalimantan. Selamat datang di Toraja. Oke baik. Di mana nanti malam? Di tempat biasa. Oh tempat biasa. Oke. Kita gas.
kenapa Om ini baru kelihatan ini Om? Aduh, bagaimana ini? Baru online. Sehat-sehat siapa kami? Iya. Mana Matua tidak datang? Ada itu. Oh, oh iya. Oke. Kalau sampai dari Palopo bagaimana? Ya, baik-baik. Oke, ada kedurian? Belum saatnya. Atau paling tidak rambutan ke Belum mangga ada kah? saatnya. Iya. Nanti bulan-bulan Mei. Atau buah coklat? Baru berbunga. Oh, baru berbunga? Ya. Oke, baik. Kayak apa standar Jamie itu? Ada ke Jamie, Kanda Jamie datang. Jamie ada. Di mana? Di rumah Mas Pak di sini. Oh, apa di sini? Nah, Salmon di mana? Teh gigi. Salmon. Kalau salmon sudah sering ketemu. Tindis-tindis. Apa minera ya? Artinya tayo Iya. Oh, seperti itu. Itu sudah zamannya. Jadi jangan heran ya. enggak karena neraya belum Oh, begitu kah? Ah, cuma neranya malas. Iya. tertentu ya waktu nani mati bis Iya, betul. Waktu apa toh? Panas tay. Tertentu ya waktu. Tertentu ya waktu nani mati bis neraya. Oke, baik. Ini tawa. Neraya. Ade. Halo. Bagaimana perbabangan ini? Ada kabar lo? Mantap. Ya. Aman. Ada. Oh. Sementara kopi dari dapur. Ya. Oke, baik. Kita tahu minum kopi dari dapur. Kami story tamat tuh karcis. Oke, baik. Iya. Pak aman share ketera macam mana? Halo. Matum baik. Oh, Martinus. Halo. Salam ketemu di Opa Ben. Salam nomor 2. Salam nomor 2. Nomor 2 lagi berkibar ini. Siap. Weh, terima mantap. kasih. Ya. Bersama komandan ini dari Oh, Bupati. Iya. Ya, nah, Gubernur nomor 1 ya dan Iya. pemantau bodoh kote. Nah, bagaimana kita bicara bukan gubernur ini kataku? Kalau Bupati mana-mana Tuan pilih. Oh, begitu. Tak, Bang, Nah, itu masalah, baju Pak. yang kita pakai nomor berapa? 2 toh. Nomor 2. Lebih fokus ke Dani pemantau. Fokus mau kita matondok tadi loh. Ya, kita fokus di kampung dulu karena kita tinggal di kampung. Bagaimana Pak Ben? Ya, Harus betul. fokus ke daerah dulu baru ke pusat ke provinsi. Ya. Kita dari kampung dulu baru ke luar. Oh, ya. Jangan langsung lompat. Bagaimana, Mbak? Betul. Nomor berapa? Nomor 2. Sudah ada bayangan ini. Bagaimana? Kalau Pak Iran bagaimana? Berkibar di Toraja Utara ini. Kamu dapat sebelum nanti itu ruang nenek nanti mengatur untuk kini anak pare-pare tak turi. Nomor 2. Berkibar. Nomor 2 kabupaten salah provinsi. Provinsi Kalau di sini nomor berapa? Oh. Apalah juara kalau kau batang di Kalewi lama bayanan kan lah kau tunduk batang itu kumua. Kamu taruh ke Malarang pati dapat di Paliu di Lente ke Malarang. Kita di lantainya Om William ini. Tuh Malarang kami umas oleh itu lakon kepulauan. Tuh pandai pengindasi bukan lembang kenen itu si salah-salah pintu kenen di fosilin dapat. Kiku anak orang merok koin atas apa dengan dia orang api natana rong kemari di nanita. Termintu kata palapira mangkalima anak angga kata mau pulang. Berana kata palapira kata mau pulang tanah di mana. Dia mau di bawah raya.
Tonton yang William. Bapak William, betul ya Pak? Minta saluran saluruku. Berang kami paduani lagu Bapak William. Latur Romanin Tinasan ke lantan nomor 25. Saya keluarga nomor 26. Minta saluran saluruku. Turang kami paduani lagu. Nenek Oke. Berang kami lagu. Bapak Kamaya. Latur Romanin Tinasan ke lantan nomor 25. Saya keluarga nomor 27. Betul ya Pak? Om, kapan kami datang Om? Dari tadi. Dari tadi? Iya. Oke. Betul baik. Sudah tutup memang kini kampung teh bosku. Emang apa tuh? Tahu apa? Iya, benar. Terima dulu. Ya, betul ya. Aku mau kembali. Oke, baik. Kita juga cuma dulu. Iya. Oke. Mantap, Om. Oh. Kemarin pegang DT aku sepuluh untuk ambil lang. Ano mo? Halo. Halo, Om. Ini nama kami rambut kamu lo di kampung ya? Mana rada-rada. Bisa siapa lo? Ya, ada di paru-paruku bang mana? Urang buka. Malah silih maki ale. Mana bisa tuh lo tuh ya maki dah dua nih. Bagaimana Be? Biasa. Baru kara. Kami kau tanir. Saya di tindo lah kau saya kemana mati. Ya. Naluk juga ya. Ya Ibu Linda, sedikit kah? Oke. Halo. Kita tetangga kita pemirsa. Iya. Iya dari sana. Dari sana Liu. Mantap. Iya, oke. Oh. Dari sana Kalundung. Oke. Bagaimana Om Piono? Ada kanggur? Kita nangi, labu sugi. Wah, long. Namo. Oh, terlalu tu ada dumile, gente. Kayak berapa kilonya? Betul ya, Om? Oke. Yo. Oke, baik. Oke, baik. Mantap. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor terakhir dari belakang. Nomor terakhir di belakang. Ya. Iya. Lancar nih. Oke, Om. Sudah Ada lancar. ketuk, Om. Sudah lancar. Sudah lancar nih. Iya. Halo. On. Nomor 2 tuh? Ya, nomor Dedi. Oh, nomor Dedi. Oke.
Dari Sabang ini gitu. Ada kan? Ada. Oi, Ada ke 1000. ini nomor kami rampok komandan. Baru sampai. Mantap. Yang lancarnya. Lancar siapa tuh lah? Dari benda pakai seng saya pemirsa. Ya. Dari komandan dari Sabang. Tidak tahu dulu dia. Ele. Oh, dia rombongan Latam. Oke. Tadi beki sana dulu. Udah makan panas. Rusak kok. Jangan. Rombongan Ne Barneta, Joma Timika, Rampo Patumani lagu Papa Wilona, rombongan Ne Chelsea, Dengan, Rampo Patumani lagu Papa Wilona, rombongan Mama Chelsea, Papa Darunan, Rampo Patumani lagu Papa Wilona, rombongan Mama Wiwi, Dengan, Rampo Patumani lagu Papa Wilona, na rombongan Mama Tika, Joma Timika, Rampo Patumani lagu Papa Wilona. Rombongan Pung Wilona akan masuk lagi. Berkopi tante. Ada. Tapi kapir ki iri dako. Dari sini. Kita spill dulu ibu negara. Makan kue dulu ya. Makan kue. Reporter makan kue bolu. Mantap kue. Terima kasih banyak ini. Kita makan di lantainya Mama Brian. Anu, mau latih dulu. Maaf ya tante. Oh, tak ada. Oh, Tanda komedi. iya. Kampung ku dah. Kira perlu biasa. Jadi mendetek dia. Sangat aktif. Oh, Orang teman. bagus ini. Oh. Emang ini gampang yang orang kan ya. Iya. Oh, di Putra kan? Bukan. Terus salah syuting. Sangat aktif juga katanya lah. Tanda tinangka yang dulu. Masuk ke televisi. Rombongan ke berapa, Mama Brian? Tidak tahu ini Herman. Oh. Herman koordinator, saya tidak tahu. Bagaimana Pak Brian? Gitu sudah. Oke. Ini tidak kabur lah. Oh, Bapak Lola. Banyak orang juga di atas itu. Saya kayak Mana tambah? Halo komandan. Weh. Ya, Bang kok. Ya apa toh? Oke, iya. Weh, minta kopi sama nenekmu. Minta kopi sama nenekmu itu Weh, banyak kue Le, sama neneknya Le. Wih, iyalah. Wih. Siapa nama lu? Om siapa? Bilang Om Ganteng ini. Woi. Jadi artis itu ini pemirsa. Dari Potong Luan, woi. Banyak sekali penontonnya ini. Iya, lihat Om. Wih. Jago. Woi, baik, weh. Mantap.
Kenalkan dulu namanya. Siapa namamu? Weh, ada tante menonton dari bawah ya. Ya, dia bilang suruh pulang, Ellen, cepat-cepat. Oh, oke, tunggu mitoda. Masih mau ke anu dulu sama kakek dan nenek di kampung. Halo, Mbak. Nomor berapa? Kami manggil kopi ya, Bang, tuh. Dulu bentar cabul mga sangat lumayan di. Oke, baik. Dapat pesan. Oke, baik. Solatakin mangkaman patut dan laku banale banga paru yang laku pintu tuali utun si karen de bulan wande te maida tunato ndeko ampu lembangan apale Kusanga buntu menono tani tema palumingka An-Nasaro bulawanna simbolo manikina ba'bana lembang kambuno rara madatunna pintu dual lipu sanda kalua tonton tundan to mamma te dao to Malaysia baralamba naru yang to matindo te dao to memboko situru lentong anna tonton si sonda to lamban rak dan si solon to noro te megayang dia ru na bak bana lembang tarapang didin dena pen tutual lipu sanda kalu apakah pakanna te merara maladu tolong oi pengelolaan kak dolok koi pengusuran do tilangi paten dengan seneng sirende Mantap. pada pare nangka turi yang pas sasaran tuyu pada bukun nabuangin tarong kona kayu asik lolo na senda na lalong pada bumbong nabulawan pada talo Siapa namanya ini? Queen. Queen. Lindo risan na lindona kihumba pantarisan Ini Lona ini deh. Lona. tanga mole Lona, ini. mole batingina Ini tanga rada bukan Mariona Rara. temai taruh kemulaan na nenek mangan nasangka untuk roy padang di Papua Kalau ini siapa namanya? sungi padang di Jayapura untuk roy padang di Sorong unni sungi Iya. padang di Timika Dio kondokna silas papare daerahna Martin Indei tondoko untambo kepulauan Tasak umparibata nane tangkarau
nek ditimba burana, disiok lumpa-lumpana, ditimba tontong pono, disiok nenek lempan. Dan pelindurang kampira tanta. Lindo si pangah lola balok. Hinde tarugo bulana kantun batu tuna turiang na todi poda tunuane onni sungi pa padanunan untoroi dengin langsang paliran na padang ditagari balusu laku lambi tondok kalindo bulanan laku detek kabar si sonda tolamban si solon taun norong pantaranakna tallu lembangna pak den dena ulu gayangna basekakanna ti umba padang di mendete dolok lopi bulawan padang di makale tang mole duka batingna taruh ke bulawanna padang titanan talluh dainan samba batu lalikan Todiyo tondoko nanayu memakam bunuh lumu panompok doke-dokean. Todiyo tondok malompo masapi. Todiyo tondoko makam pipi baitora. Toriyangna pangarungan. Lolosukan daurena nek bulu tiedo. Taruh kallo. Lolosukan daurena rura susi duka pantarana kena pangololowana palisu umbukna toraja utara tolau padang di pamarin natallo tolau rante botto tolau rante menduruk tolau tondokna patasik daenanna langkan barani Unni sumakara yang mau komedi yang balaran nampak di bolong. Alen mo pak datu mi dia orang teang tuyunna tomak bilang tedi rame. Laminai si pamatua induk inde to sang raputallang. La si pabado karurungan inde to bisa dikombong angga to kombong kumararak daw may badu nenekna to sama limbu kaluku daw may isungan to dolona. Sesaat lagi akan masuk rombongan Papangan atau rombongan keluarga pemirsa. Halo. Halo. Bawang ki pangan. Oke. Mantap. Tandaku. Lampalay terubah atau? Oke, Om. Dapat ko pa ba minum itu kamera misa, Om? Iya. Gimana guys? Oke, ambil yang punya kandi api. Oke, masyarakat to kuno, Om. Lama. Ya, laku silu kita protokol. Madin mereka di panggal ini ke atas itu. Ya, oke.
tungkol yun. Yun. Sa ding iba, may permis sa tawanan. Yo, tarik. Ako tingayo makarang tamas nasang. Dole jumay malaku isinkan. Malaku tarekan. Laki pangalai pa sangat tu. Pamalay hindi tanda kabor. Tawa mintu Sarampona Pung Kamaya Melako nomor 35. Tawa tutungkon na mintu keluarga Durampoy Punglona Melako nomor 20 tahun. Ya. Tawa tutungkon na mintu Torang pemalik lako Pong William nomor 20. Halo. Mami tanta. Tenama ko yung bosku na kami maranatur hindi. Minaw ko miya dito. Okay, bye. Iya. Tawa Pintu keluarga memalik lako Batu Brilian ulangan nomor 97. Totongkonna tega mamalik lako anto palura koy nomor 36. Halo. Siapa namanya itu? Tawa totongkonna mentu to mamalik Melda na palula koy napro lo 5. Kalau 25. Halo. Mana Camelia? Di atas. Oh, di atas. Oh, tidak ikut. Tawa totongkonna tomatongki jongmay sabang siya suluk jong memintu lubu palula koy nomor 10 karwa
Bagaimana daw Tadi may saya mo nani teman-teman tajong mesa abang tu 10 karo sabah nani mo teman-teman tani na dari maadin si sola tu dah bekalo do tani tadi ko. Mara popi kari ko man tira dito kami ko. Uran turin ki. Oh jo man 10 kasira. Dito gitu uran tako. Uran tondo. Totongkon na tumutongki solanasangi daya may kira do nomor 10 kasera Sembilan Tapi teman-teman kami ko pangalan atin ni ambil ko yo mo nomor 20 tu teman-teman tada yang may kira. Oh. Yo sige sir teman-teman tajong mesa pangalina. Oke. Dole nomor 20 tu kira. Ito le Pak. Kano ni? Ito le Pak. Tawa totongkon na. Tomatongki. Daya may kira. Penulangan ni nomor 20. Bangunan itu lengkok. Itu masalah paling tinggi. Ada ballo. Ada lagi ballo ini. Benar. Lagi. Ballo terus ini bosku ini pemirsa. Oh, melengkong. Minum sampai mabok. Ini sampai mabuk. Bangunan ini nomor 20. Oke. Bisa dong. Kita nambah itu. Putus-putus tuh terdirang itu. Iya. Hai guys. Halo, weh, ada artisnya Rantepo pemirsa. Iya. Sudah hadir. Bersama siapa namanya lagi di teman ya? Apa? Oke. Kalau ini siapa? Tawa tutongkon na. Tumatuangki. Suluki. Yung may solok palimping. Siapa? Panulangan ni nomor. Betul mereka kakek. Ya. Tiro dong. Sabasi si geser boleh itu todo tu. Betul pe temisangan ini kakek. Oh begitu ke saya. Enggak gitu aja saya bagian apa? Tungkon na. Tumatongki. Suluki do may kawasip. Ulangan nomor 22. Tapa totongkon na tumatongki suluki jomay para. Ulangan nomor 24. Yo.
Ito le pa. Tawa tutungkon na tumatongki si Suluki Jome Parapa ulangan nomor 24. Halo bro. Halo Om. Halo. Silusnya mau ke Mahkamah Pekerangan Om. Sudah. Nomor 2. Nomor 2. Dedi apa? Dedi apa betul? Dedi Andre. Dedi Andre. Oke baik. Mantap. Kalau komandan Nomor 1. nomor 1. Nomor 1 komandan. Iya. Kalau di sini bosku nomor berapa? Ini. Oh nomor 1. Mantap. Nomor 1. Nomor 1. Lako Susan, Lomai SMK, Toraja Utara, RTK Negeri 3, Belanda tak para Popa, Beni Susan. Nomor 37. Keluarga besar SMK Negeri 3 Toraja Utara. Wah. Masih sementara dalam Apa ya? perjalanan. Mangiru kita mau Oke. Apa itu kan? Taran pemali. Taran pemali. Iya, taran pemal itu. atau si makap, atau si mariga-riga kira. Si ganteng siya kami jadi taran nama apa? Na nako tahu to Iya. malam buku malam Iya. syuting hindi na sa malam Iya. bulan na hindi na to. Oke baik. Iya. Ya, kurang semangat tujuan Arthur. Ini tante. Taruh itu. Kotor-kotoran kapira tu kopi ke mali kamu bawa kopi deh. Iya. Dah itu lunasan. Sana ke kue. Kembali ina menggunakan si Tianeran buat bagian seluruh usul ini mulai Oke baik. Piring iba itu be mirip perkara pemirsa. Yo, tontong bang kami kutabi lako tinggal itu salah nasang ladi sabom te tangkat suruh batu tanda mali. Mapirangi komite itu na anak ampo tomate itu na papati ami masura. Mina terote tedong na Papa Asri batu ne kiren dengan batu Papa Wilona. Tedong na Papa Asri batu ne kiren dengan batu Papa Wilona. Kenapa ya? Di pinggir jalan situ. Iya, kurang semangat deh. Minna terote tedong na Mama Gisel sorong umpatu Papa Wilona. Tedong na Mama Gisel sorong umpatu Papa Wilona. Minna terote tedong na Marce Jayapura umpatu Papa Wilona. Tedong na Marce Jayapura umpatu Papa Wilona. Minna bete Baina Mama Nia Timika umpatu Papa Wilona. Baina Mama Nia Timika umpatu Papa Wilona. Keluar dari Minna bete Baina Papa Jeri Mamuju umpatu Papa Wilona. Baina Papa Jeri Mamuju umpatu Papa Wilona. Minna bete Baina Mama Gisel sorong umpatu Neuke. Baina Mama Gisel sorong umpatu Neuke.